simlema la kasupite nadam chi diu kata sanin keizong kadam jingnai ahile tuni kho injong Indian Army sunga Havildar.Hangpan Dada tia ki he sipai hangsan pa thusim tata anangai khom ki tau hite Arunachal Pradesh Tirap District India gamsung in Bonduria tia ki he khokhanahin Nokte tribe akun Christian insung khat ana ve Kosunga chun Hangpan Dada tia ki he pasal chapang khat ana umin mi felta nu le pa sei ngai chule pathina hata mi khat ana hi 2 October 1979 kom in pu sanwang Dada le pi tuizin lai gilgan hongping in ucha pasal thum la in alum pe na hi ami hi nan jong mi ngai lut achang in loi le pai wap dan jong athiam in thingchung kal jong thim hi je in gama thei ga ho chu alo jin aloi gul te homin hiti chun ki pa ten ane khom jivin hi Hangpan Dada jong lekha sim thei ahong hitan Bonduria High School munin thimjil na ahin nei panin kumlel ha ke heidung zui in high school ahin chai tai nikhat hi aloi pa to wadung nai na in akichim hanin ahi le aloi pa somhang lamra wadung in ahin tho khatan aman jong aloi pa wadung in an tho hi het phanin thi le thi hin le hin tin tui la in akichom lu nin ha saten agol pa chu agahu do tai Hangpan Dada jong aniawa pa Indian Armed Force thanom hi je in hoite in daily routine akisim in ta sa ki sulit na le ta sa dam theina chu jingkas in a ball jin hiti chun thaile push up som nga ve tabang ho hi an ball jin hi hilaya kain ha benom chu hi le kakhuwa kaloi pa mi min jong Hangpan Dada tabang in Armed Force angai lun aman jong pon thote in ta sa ki su halna nei jingin Indian Armed Force alol hing theidia ki gel ha phanin sipai ki ven chin hi le amas pe na din alol hing tapun kusunga sipai lai khompi jo se Indian Armed Force in azaw gam tawin aman jong lunglalo in pan alajing in hi le gunchu na zalin asom la khat ve chan nan hongpang da in tun Indian Army sung in sniper squad in azaw tai kaloi pa mi min to Hangpan Dada in Indian Armed Force angai lu handan ki bangka sa aja ka hinjaw sa ahin ana he hil po hite back on the story Hangpan Dada jong lungtup khat niya thilbole na tong hi phanin sipai hungkila ading ni kho ho avejing in hi le nikhat hi Arunachal gamsunga khonsa muna army recruitment ding heti en hetan amazong akigong tai hiti chun Indian Army recruitment ding ni kho jong ahung thing in anyaw apart ahin tupjing Indian Army in gunchu na zalin lolhin na ahin nejin 28 October 1997 kum in khangdong cha kumsom lagit in Indian Army 3rd Battalion Parachute Regiment in Alutai Phat hung chi chin March date 1 2004 kum in Christian in sung sim khompi tin ako sungwa nunga mel hoita chasin luang to akichiang in chapa khat le chanu khat ahing hone chule 1997 kuma panin 2005 chan Indian Army 3rd Battalion Parachute Regiment in an denin ahi phat hung chi chin
2005 kum in Assam Regimental Center munin transfer hong hin. 24 January 2008 kum in 4th Battalion Assam Regiment in ahin join in alunggela gamlen nam ngai lut na asan je in Rashtriya Rifle Battalion na umkit din lamkai ho ko mingi na ani kitan hile lamkai honjong alunggel asan pi uvin May 2016 kum in 35 Rashtriya Rifle in ahong umin hiti chun Jammu and Kashmir gamsunga Gupwara kiti Pakistan to LOC munin posting ahong hitai Gupwara mun hi Pakistan thingnoi mi ho lutbai namun hi zein kigingzinga nading munjong chu hi Operation Sabu Dada. The battle began. Hangpan Dada jong samsabari muna post tumla in Sabu post kitin lai munin apansan hiti chun thingnoi mi ho chu avel hijing tawin hile May de 26 ni khon Sipoi je and baite in samsabari langa pa thingnoi mi li Marsari po sapat Miranar Nala agisela guthima Sabu pus lamjona achiu chu hin mutan chuphanin amanjong lamkai ho a het se in hiti chun munnin a khom khan avin thingnoi ho mat na te te din tim khat lang in subidar karung analin alam kaijin khat lang in nek najibur in alam kaijin operation chu ahin pantawe Miranar giti nala komako na thingnoi mi ho jamdo theu hi ti a het phanin Hangpan Dada injong chapang khwep ki puin Sabu pus muna jamdo theini ding mun chu khatan ding ngai to tan hiti chun am ho jong 12,000 feet na sang mul chung chu akal do win haina ding hui jong ala samje in ha san na tampi jong atu win a hi thingnoi mi hum ki tol ho chu headquarter post langa hon ahin mu phat win MMG in akap jeng ta win hi le thingnoi mi ho jong munnin eke the jalun Havildar Hangpan Dada in jong nala koma pansate ni chu anung langa ko nin agiam lu nin mi khat chu achai do tai chupha nin loi pa lens Havildar vari sangkom in ne hing nung thop in lang ke hung lu ni nge tin aman jong ol chan agiam nai in ani chan na pa jong achai do pai kitai thingnoi mi ni thi hi pha nin team nin aki hom khen kit win usi pan team khat na makayin Havildar Hangpan Dada in team khat alam kayin amhon jong munnin ahin gam tawin hi jan hung hile thingnoi te ni jong jamdo the honding ahin ipi kan tading hamtin Havildar Hangpan Dada in a team ho kom in a sayin hiti chun ama jong lam honga pantagom in ahin gem masatawin hile sung panga ki sel thingnoi mi khanin ahin kap tawe chuphanin Havildar Hangpan Dada in thingnoi mi pa chu anai lu nin face to face in athum chan na pa jong akap li kitai aloi ho to meter je thum na som ni ho a ki gam tha hi tawin ali chan na pan jong azam do zo lo ding aki het pha nin panmun hoiten alan aki veng tai Havildar Hangpan Dada jong sung pangako nin ali chan na pa agiam nai ki tan hile thingnoi mi pan apan sat namun a het ta zin Havildar Hangpan Dada chu ain kap tan hile wangsit te in awai akap kha pi tai pasal lungchang pha a hi zin thingnoi mi pa tha te ding agelin alhuna akonin ahung tho do in
akhot khat lang in awai ekisip in thingno mi pa chu akap kitan hi le thingno mi pa jong akap khan ahin la thingno mi pan nei thal ahin hlaman ta je in Havildar Hangpan Dada chu mei chang nin akhabe tai thingno mi pa jong Havildar Hangpan Dada in akap khan chat theilowin a tai Havildar Hangpan Dada jong songpang khana a hlu jing chu a tim hon amu phat vin Dada ki kap khatai tin adal lut vin am hon jong bol thei thei bol vin hai hu khat ve adin akisu khan akunin ahin podo vin naw mun ma hui tha sam na hi je in akoi koi din a ha san adi in Havildar Hangpan Dada din ha san tampi alung ta na hi heti chun haitan pai din jin aloi hon a hai hu pi pumin mun nim lang in ahin posovin Japanin agana gang in chopper hungleng lu nin Havildar Hangpan Dada chu hospital adin apodo atave hospital alul hunun Dr. Hon aboy pivin ahin la akisu kha ana sanwal ta jin damdo zo talawin leya angai chengle aji chate dalhan May 2016 date 26 ni khon alei HinKho abeitai Havildar Hangpan Dada thita jong le gamsung ngai lut na le hangsan nei ta a galmi te akimai to pizin 2017 kum 68 India's Republic Day ni khon Peacetime Military Award sangpen asok Chakra azinu khanen apitawin ahi Havildar Hangpan Dada geldo jingna dia kisim thilpoi mo ho ga aveu hite Assam Regimental Center ARC Silang Muna Min Office Block Yong Havildar Hangpan Dada minin akhial tawin ahi apin na Arunachal Pradesh gamsung a kumsi le jing numei le pasal football le volleyball ki chip namin Chief Minister Trophy Yong Havildar Hangpan Dada minin akhial tawin ahi skit le Arunachal Pradesh Upper Subansiri District Dapuri Zo Muna Leipung Minjong Havildar Hangpan Dada minin akwai uvin at sa inan April 27, 2017 kum in Kolkata Muna Eden Garden Jong West Bengal miten Havildar Hangpan Dada geldo jing na din ama minin akhial pi tawe Indian history a zilu na amang loading thusim nei pa hitai tuni khu adia thusim iseu chu hichan hin akisai kitai apanapat achai na chan lunglut a ne hin ngai hla pi zin nachung chewin ki pathu ka hin sei ki ne thusim aban ananga akitaw hite